Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagыбыз Buruç suresi eken. Bu Buruç suresinde murda bir Ashabil Uhdud degen el bolgan. Oşolardan paşası musulmandardı bir jerge oro kazıp, oronu otu menen tolturup, dinden kaytpagan musulmandardı oşo oroga küygüzüp öldürgende. Oşol oro kazan adamdardı oşo paşaga Allah Taala şul süre arkalı lanat aytıp şul sürede bayan kılatdı. Estağfirullah ve semai zatil buruç. Negezi al ashabul uhdudun hikayesi şunday bolgan. Murda bir padşa bolgan eken, al padşanın bir sıyqırçısı bolgan eken. Al öte sıyqır ilmini jakşı biletken, sıyqır ilmi küçtүү eken. Anan al kişi kartayganda padşa aytatken da sen kartayıp ketip atasың, bul bilgen ilimingdi biröөгө үйrötüp bildirip ketpeysiňbi? Ölböy turan adam jok, bir gün sen ölüp ketseň, bul ilimingde koşulup ketet seni menen degende meyle. Anda bir jakşı balany maňa aldyma beriň, men oşoga bilgen ilmimdi baryny үйrötöýün detken da. Anan padşa şol üýünde kızmat kılıp жүрген baldarın birine öte bir akıldı, zihindүү balany oşol sıyqırçının koluna tapşyratken, şu balaga үйrötösüň dep. Anan al bala күндө anan oşol sıyqır ilmini үйrөнüp öğretken, sıyqırçın üýgө sabakka barganda oşol jolun boyunda dagы bir musulman adamdın da üýü bolgan eken da. Күндө oşol jolda ketip atıp, jolun jeginde bir dini adam, yani musulman adam molda ekeni kitap okup oturgany köretken da. Anan bir gün oşo molda ekeni aldyga kirip, mende köreýin çykanda bul kandagan kitap okutken, kandagan ilim okutken, men bolsa munday sıyqır ilmi okup atam dep, okugan adam albatta ilimge kızygat da. Anan molda ekeni aldyna kirse, molda ekeden anan köp jakşı dawatlar aýtyp, jakşı süýlegenden keyin kızyp kalatken agada. Anda maňa da үйrötüň dese, meýle dep anan şu dini ilimlerdi üretken eken de oşo balaga. Anan bala bu moldakeden dini ilim ürenet, nar sıyqırçıdan sıyqır ilmi ürenet. Şontup karası kötüňeli jakşı kötüňeli ilim, paýdaly ilim. Ana bu kimisi çyn boldy eken, kimisi tura boldy eken dep ortada kalatda. Ana bir gün jolda ketip atkanda, joldun boyunda bir jerde çoň ajdahar yılan eli tosup kalgan eken. Köp el toptolup alıp şo joldan narak öte albay, yılandy öldüre albay, korkup oturgan eken da. Anan bul bala barıp turup, kolga bir kiçinekey taşty alıp, Bismillahirrahmanirrahim dep, oşo taş menen kiçinekey taş menen yılan durgan eken da. Oşol yılan, oşol taş yılan başka diýip yılan ölüp kalgan eken. Anan al jerdegi el bu balany körüp taň kalıp, kança degen el kollarında kança degen kural jarak bar, yılandan korkup öte albay oturgan nerse, bul bala bir Bismillahirrahmanirrahim degen söz menenle, yani Allah'ın sözü menenle, Allah'ın adı menenle yılandy öldürüp jolda açıp bergen eken. Şol jerden anan köp adamlar anan bu balanın dinine kirip ketken eken da. Şo günden başlap anan keyin al balada demek bul İslam dini çыныгы din eken. Dep anan körek wagtyny oşol din ilmige sarptagan eken. Ahira oşol molda eken aldında dini ilimlerde okup, dargerlik ilmini okup, tawup bolup, köp orulardy darylap sakaýa turgan bolgan eken. Pes, mako, sokor adamdardy gözüni açyp goýatken da darylap. Ana şol uçurda padşanın bir waziri közü körбөй kalgan eken. Al köp degen darligerlerge barıp hiç bir aylasını tappay, akıranan balany okup, balaga kelgende bala darylap közüni açyp goýgan eken. Balany munday dargerligini bilip, anan al wazirda balan dinige kirgen eken, musulmançylykka, musulman bolup kirgen eken. Anan padşanam wazirin közüni açylyp, közü sakaýganyny görüp, senin közün kim sakaýtdy dese, Allah'ım sakaýtdy. Birinciden, ikinciden oşo bala sebepkerçi oldu degen eken. Anan al kişi wazirini anday bola turgan bolsa, sen Allah'ın kim,
Dese meni seni jaratkan bul Allah Huday. Dese sen ata babamızın dininden qaytıpsın. Seni öldürüş gerek dep vazirini öldürgen eken. Anan balan çakırıp gelip sana bu ilimi kim öğretti? Ustazın çakırıp gel dese ustazın aytpay koygan eken jaşırıp öldürüp koyat dep. Men özüm emne kılsalar, men özümdü öldürösüngör kıynasar, kıynay bergile. Men ustazımda aytpayım da aytpay koygan eken da. Anan balаны Paşa özünün poliselerge berip, bunu alıp barasыңardan toğdun başka çıkarıp durup, putu kolunu baylap, toğulatıp, toğdun domulatıp jönötösüngör. Taştan tışka tiyip, kıynalı versin deytken da. Anan balаны poliseler alıp çıkıp ketip atıp, toğdun ortasına varganda, Allah Taala'nın kudreti menen baya bala dua kılıp, jer titrep, toğ buzulup ketip, oşol paşanın adamları bari toğdun astı ölüp kalıp, bala esenama çıkıp kelgen eken. Anan kelgenden keyin paşanı körüp durup, demek bunu başka jol menen öldürüşüm kerek eken dep, anan dagы başka adamlara koşup, kemege salıp dengizin ortasına aparıp put kolunu baylap, suga taştagila, balıklarga jem bolsun, elge ibrat bolsun, ulgu bolsun dep, anan kemege salıp jönötötken. Kemege ketip atkanda bala dagы Allah Taalaga dua kılıp, kanday bir tolkun jürüp, kemeleri buzulup, sınıp, al jerdegi bardyk paşan adamlar çögüp ölüp, bala bir taktayga minip, kayra esenama çıkıp kelgen eken. Anan akırı bul paşanan taң kalıp, bunu toğga çıgarıp öldürü albadım, dengizge alıp barıp öldürü albadım. Degi seni kantip öldürse bolat, seni kutulabızbı degende, al bala öz aytkan eken. Meni sen öldürü albaysın. Meni bir şartım var. Eğer oşo şartımda atkarsan, oşonda öldürsen bolat degen eken da. Meyli şartыңды ayt. Kanday şartың bolsa men atkarayım. Senenle kutulsak boldu. Sen taza elde ikiye bölüp saldың. Ata baban dininden qaytıp ketip bit el. Degende bala şunday degen ki, meni şartım büt eli toptoysun bir jerge, ortaga alıp çıkıp durup, dar jasap, darga meni asıp durup, anan oşu özümdün belimdegi nayzadan jamenen atasın. Atkanda da Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilgulam. Şu balanın Rabbisinin atı menen dep turup atasın. Oşonda gana meni öldürü alasın, bolasın öldürü albasin degen eken da. Anan paşa meyli jar etti, anan büt eli top turup, anan ortaga dar asıp, dar oңдоп, darga asıp turup, anan şu balanın özünün jası menen Bismillahirrabbilgulam dep atkan eken da. Şonda anan oşol ja balanın jürögü sayılıp, anan ölgen eken oşol jerde. Al jerde el körüp, misala balan toğ alçık öldürü albadı, suga aparıp öldürü albadı, birok şu Bismillahirrahmanirrahim degen söz menen paşa maksatına jetti. Demek bu balanın dini için eken dep, oşol jerde el büt bari İslam diniye kirip ketken eken da. Anan paşa korkup, emi bular meni bari musulman bolup ketse taktımdan odarat dep, oşol jerde bir oro kazıp, çoğun oro kazıp, oronun için otu menen tolturup, küygüzüp turup, anan keyin oşo eldi büt oşo oronun çekesini ötközgen eken da. Kim musulmanmın dese, orogo tutup salatken, içige kirip ölüp kalatken. Jok, men musulman emesmin dese, kafirmin dese, ötüp ketetken. Şontu ahıra biri ötüp, biri orogo düşüp, bir ayalga kezek kelgen eken da. Ayaldın kolu da bir 6 aylık balası var eken. Anan oşo ayaldiga da kelip poliseler suraganda, sen musulmansın, kafırsın mı degende, Huday bar mı jok mu degende, anan poliseler özleri aytatken de sen til uçuda Huday jok dep koyaver. Sen özüň ölüp ketesin meyli, birok mana kolуңdagy balaga oğal bolat. Işıkedi körgen emes, bilgen emes. Degenden keyin al ayalda şoğa könüp kalatken de anda şu til uçuda aytıp koysam beken dep oylanyp kalganda Allah Taala'nın kudretimen oşol bala tilge kirip süylep jübörgen eken. O apake bul senin körüp atkan, korkup atkan otun ahiretin otunun bir uçkunu degen eken da. Munan korkpogun, sen ahiretin otundan korkkun. De bala şonu süylegen eken, enet toktop kalgan eken da. Jok, Huday bar, Huday bir, men musulmanmın de anan turup algan eken. Ana ayalda da balası menen otga taşap jübörgen eken da. Keyin oşoda Allah Taala'nın kudreti menen bir kanday bir kal kuyun şamal jürüp, aylana turgan şamal. Şu oronun içindeki ottordu kozgap çıkıp, şol
kafirlar bari oranın çekesinde oturuşlar koyup, küylüp, şıldığında oturganda, uşuların barın özlerini küyüzüp ketken eken da. Biroq oşo oranın içindeki musulmanlar da Allah Taala şu otqa jetpey turup jandarını algan eken. Alар hech qanday ot kuygan emas, qiynalgan emas. Otqa jetpey turup jani chiqib, jani tuzdan tuz beyishga ketgan deydi da. Mana bu surada oşol ashabil uhdud deb oşol kafirlarga Allah Taala la'nat aytib, şu sura menen payg'ambarga jetkirgan eken da. Nasta'uzubillah ve semai zatil buruj. Men buruştu asmanga ant içip aytaman deydi Allah Taala. Asmanın özü negize 12 burç var eken da. 12 burçlu eken, şu 12 burçlu asmanga men ant içip aytaman. Vel yevmil mev'ud. Va'da kılıngan kıyamet gününe ant içip aytaman. Ve şahidi ve maşhud. Şahid küve. Küveden maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerine küve. Maşhud şu ümmetleri küvelentirilgen. Peygamberga janan ümmetlerge kasam. Je bolsam şahid Arafa günü olsa maşhud Cuma günü deydi. Arafa günüge Cuma günü de el bit toptalat da küve olat. Oşolarga ant içip aytaman deydi Allah Taala. Kutile ashabul uhdud. Oşol ashab-ı uhdud, oşol oro eğileri öldürüldü. Lanatqa kaldı, lanat bolsun dep Allah Taala ant içip aytып atat. Oşol ashab-ı uhdud oro eğileri musulmanlarga şunday azap bergendigi üçün, qiynagandygy üçün alarga Allah'ın lanatı bolsun. An-nari zatil vaqud. Oşol oron içige alar otun tolturup, oşo ottu küygüzüp, otunu küygüzüp. Ot küygönden keyin musulmanlar oşol otqa taştagan. İzhum alayha qu'ud. Oşol kafirlar oşo oronun aylanasında oturuş koyup alıp, içige düşken musulmandardı körüp, içige taştap, oronun içige şıldıngdap, külüp oturgan avalda boluşkan. Ve hum ala ma yef'aluna bil mu'minina şuhud. Al kafirlar oşol mu'mindarga kılgan işleri üçün, mu'mindarga şunday jasagan azaptары üçün, kılgan azaptары üçün bular küve, oşolar küve bolup turuşkan, özleri küve boluşat. Ve ma naqamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Al kafirlar al mu'mindardan hech qanday jaman körgön jeri jok ele. Alardı misалы tilderini albagandığı üçün, je münöz jaman bolgondugu üçün, je jakşı muamelesi bolbogondugu üçün emes. Birile Allah Taalaga ulu, Allah Taala iman keltirgendigi üçün jaman kör oşonda azap berişti deydi. Allazi lahu mulkus semawati vel arz. Albatte mi Allah Taalaga iman keltiriş gerek, işeniş gerek de. Sebebi Allah Taala'nınki büt asmandağı jerdegi mülk, iyilik, paşalık Allah Taala'nınki. Oşonday bolgondan keyin oşonday Allah'a biz iman keltirişimiz gerek. Al ashabul uhdud bolsa oşonday ulu Allah Taala'ga iman keltirgenlerdi jaman körüp otqa taşlap atat. Oşoň üçün alarga lanat bolsun. Vallahu ala kulli şeyin şahid. Allah Taala bul işlerin bardığına özü küve bolup, özü körüp oturat. Kıyamet günü oşol kılgan işlerge jaraşa jaza beret. İnnellezîne fetanul mu'minîne vel mu'minât thumma lem yetûbu felehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harik. Alemi mu'mindardı, erkek mu'mindardı, ayal mu'mindardı üşüntüp, azap berip, küydürüp, anan tawbaga kelbesen ölüp ketken kafirlarga bul dozok otu dayar kütüp turat. Jana ve lehum azâbul harik. Alarga en bir küydürүүчү azap kütüp turat. Birinçiden dozok otu kütüp turat, al dozok otuga barıp düşöt bular, iman keltirmegендigi üçün, Allah Taalaga işenmegендigi üçün. Ekinçiden en bir kıyın azapka tutulat, bular neme üçün azabul harik degeni, bular bul dünyada musulmandardı oşonda otqa küygüzüp azap bergendigi üçün dağın başkaça andana katora azapka kiret. Dep Allah Taala aytып atat. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât lahum acrun lahum cennetun tecrî min tahtiha'l enhâr. Aleme Allah Taala'nın barlığına, birligine işenip, jakşı amallарды jasap жүрген mu'minlar üçün Allah Taala ahirette şunday baktardı, beyişleri derdep koygan.
Ал бактардын астынан шундай дарьялар агып турат, ширин суулар агып турат. Заликал фаузул кабир. Бул дүйнөдө Аллах Тааланын барлыгына бирлигине ишенип, эман келтирип, ахиретке барып шондой жыргалчылык бейишке кириш, бул өтө бир эң бир чоң утук. Ошондуктан силер эман келтирип, эмандуу болуп, ошондой утукту алгыла, бейишке киргиле. Инна батша раббика лашадид. Раббиңдин азапка тутуусу өтө катуу. Эгер ошончолук акыл берип, эс берип туруп, Аллах Таала өзүңдүн жараткучуңа ишенбесең, эман келтирбесең, анда өтө бир каттуу азапка тутуласың. Аллах Тааланын азабы өтө катуу. Иннаху хуа юбди ва юид. Аллах Таала жок жерден жаратат. Жана бар нерсени өлтүрүп кайра тирилтет. Мана силерди жок жерден жаратты. Ошо кийин убактысы келип өлөсүңөр. Өлүп жок болуп кетпейсиңер. Кайра эле ошо мурунку жок жерден жаралгандай кайра эле тирилесиңер. Ошондон кийин жазаңарды көрөсүңөр дейт. Ва хувал гафурур вадуд. Бирок Аллах Таала өтө кечиримдүү зат. Аллах Тааланын барлыгына бирлигине ишенсеңер, эман келтирсеңер, өтө кечиримдүү зат. Анча-мынча кылган күнүңөр кечирет. Вадуд, şu özüge ишенген, Аллахка ишенген адамдарды өтө бир Аллах Таала жакшы көрөт, сүйөт. Зул аршил маджид. Аллах Таала ушундай улуу аршын ээси. Ал арштын эч бир мисалы теңи жок. Өтө бир улуу арш. Ошо аршын ээси Аллах Таала. Ошондуктан силер канча күнөө кылсаңар деле, Аллах Тааланын барлыгына бирлигине шек кылбасаңар, ишенсеңер, силердин күнөөңөр кечирип жүгөрө берет. Фаалу лима юрид. Аллах Таала каалаган нерсесин жасайт. Аллах Таала эмнени кааласа жасайт. Бирөөдөн сурабайт, бирөөдөн кеңеш сурабайт, бирөөдөн коркпойт. Алсыз да келбейт. Эмне кааласа ошону жасайт Аллах Таала. Хал атака хадисул жунуд. Пайгамбарга карап айтып атат Аллах Таала, саңа келди мурда аскерлердин кабары. Фир'ауна ва Самуд. Мана мисал Фир'аундун кабары, Самудтун кабары келди, ошолорду уктуңбу? Ошо Фир'аунда Муса пайгамбарга ишенбей, ээрчибей сууга чөгүп өлдү. Самуд эли да Салих пайгамбарга ишенбей, Аллах Тааларды бир үн менен жок кылып берди. Мана мурдагы кафирларды Аллах Таала ушундай жок кылып берген. Аллахка ишенбегендиги үчүн, пайгамбар ээрчибегендиги үчүн. Ал эми сенин да үммөттөрүң саңа ушинтип ишенбей турган болсо, ошолор жок кылгандай эле жок кылып берет. Балиллазина кафару фи такзиб. Балким ошо мурдагы кафирлар Аллах Тааланын барлыгына бирлигине кафир болуп, Аллахнын пайгамбарына акыретти, өлгөндөн тирилишти жалган деп жүргөн. Валлаху ми вараихим мухит. Аллах Таала алардын алды артыдан курчап алган. Алар кафир болуп, бу дүйнөдө каалаган ишини жасап, эч жака качып кете албайт. Кай жака барса, асманга чыкса, жерге кирип кетсе деле, баары Аллах Тааланын өкмү бар. Аллах Тааланын өкмүнөн Аллах Тааланын астына эч жака качып кутула албайт. Дагы эле айланып барып Аллах Таалага тутулат. Бал хува Кур'анун маджид. Балким алар жалган деген китеп бул улуу Кур'ан. Ушундай улуу Кур'анда Аллах Тааланын сөзүн кандай жалган дешет? Булар ошо Кур'ан жалган деп атат. Фи лаухин махфуз. Ал Кур'ан лаухта сакталып турган китеп. Ал Кур'ан жазылган лаухта кала берсе эч ким алдыга бара албайт. Ошондой улуу китепти кафирлар жалган деп ишенбейт. Ошондуктан булар азапка татыктуу болот. Негизи лаух деп бул Дурратул Байза деп бир ак перметтен жасалган дейт. 7-чи кат асман үстүндө турат. Аршын оң жагында турат. Ошондо Кур'ан жазылган. Ошол лаухтун чоңдугу, узундугу жерден асманга чейин дейт да, узундугу. Кеңдиги эни чыгыштан батышка чейин. Лаух ошончолук чоң. Ана Кур'ан ошол лаухта сакталып жазылып турган. Булар ошондой Кур'анды лаухта жазылып турган, лаухта сакталып турган Кур'анды ишенбей жалган деп атышат. Ошондуктан булар жалган деп ишенбесе, мурдагы кафирлар кандай азап берген болсо, булар деле Аллах Таала ошондой азап бериши мүмкүнчүлүгү бар.
Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.